Izdavanje avansnih računa radimo svaki put kada delimično primimo novac za prodaju nekog proizvoda ili usluge. Biramo artikal avans, s time što vodimo računa da se svaki zove drugačije. Avans A za 0% poreza za oni koji nisu u PDV-u, imamo artikal avans Đ za 20% PDV-a, avans G za 0% PDV-a za obveznike PDV-a i avans E za 10% poreza. Znači, vodite računa da se odabere odgovarajuće slovo. Nakon dodavanja odgovarajućeg artikla avans, menjamo cenu, unosimo iznos koji smo primili i biramo kupca. Ukoliko prvi put radimo s tim kupcem, bitno je da ga dodamo. Unosimo njegovo ime i obavezno broj lične karte ili JMBG. Potvrđujemo i ponovo potvrđujemo. Opcija detalji i sa prometa se prebacujemo na avans. Bitno je odabrati odgovarajući način plaćanja. Neko avans može uplatiti i gotovinu. I definisati datum uplate ukoliko on nije na današnji datum. Nakon toga potvrđujemo na opciju dalje i izdaj račun. Ukoliko nakon mjesec dana imamo potrebu da prokucamo sledeću ratu, otvaramo opciju računi. Nalazimo poslednji avansni račun. Možemo koristiti filter gde ćemo definisati vremenski period ili kupca i na taj način ga naći. Proveravamo da li je to taj račun, taj kupac. Idemo na 3 tačke i kažemo izdaj novi povezani avans. Dobit ćemo gore povezani avans, dodajemo ponovo stavku avans, menjamo iznos, kucamo koliko je ovaj put plaćeno, ponovo detalji, kupac je već tu, prenos na račun je već tu, referentni broj, ostaje samo da definišemo datum uplate avansa. Dalje, izdaj račun i time smo izdali drugi avansni povezani račun. Kada dođe do finalnog računa, otvaramo opciju računi, 3 tačke, zatvori avansne račune. Označavamo sve prethodne avanse, idemo na opciju nastavi i potvrdi. Ovom procedurom su svi prethodno izdati avansni računi zatvoreni i na osnovu njih ćemo dobiti jedan novi avans refundacija na minus iznos koji smo refundirali. Otvaramo taj račun, pritiskamo 3 tačke i kažemo izdaj konačni račun za avans. Na konačnom računu biramo konkretan proizvod, stan, garažno mesto ili neki drugi proizvod koji hoćemo da bude, za koji hoćemo da izdamo račun. Kucamo iznos, koliko to košta. Ukoliko je iznos veći, vidjet ćemo da postoji razlika za uplatu, a ukoliko unesemo tačan iznos, onda nje neće biti. Idemo na detalje i biramo da li je prenos na račun ili koji je način plaćanja. U ovom slučaju ne koristimo opciju avans jer smo sa avansnim računima završili.